уеннар турында сөйләргә уйладым. Siz oyunlarını yaratasınız mı? Evet. Yaratasınız. Nindi oyunlar oynayasınız? Evet. Yarar. Mine oyunlarının tarihi turunda, kelip çıgışı turunda, ondan soň oyunlarning nişik barlıkka kelüwi, formlaşuwy, halk awuz ijaty bolarak bizge burungu zamanlardan kişilik jamgiyetining birinci barlıkka kelgen wagtlaryndan nişik etip ekirnep bizning günlerge kelip jetkeni turunda söylep gidermin. Oyun balalar üçün terbiye çığınağı. Olar oyunlar oynap, komilleşeler, fizik yoktan şınıgalar. Oyun oynaganda balanın bütün ruhu köterile. Ol şatlana, koygara, muңlana, onmen motor kişirişler özünün yüreği aşa ötkere. Hem şuna göre mene oyunlar kişiye, balalarga, bigirek de balalarga nık tesir eteler. Oyunlar vakitinde bala şın yüreğinden şatlana, kuğana, hem indi oyunla oynap fizik yaktan komilleşe de bara. Ülkenler için oyunlar bütünley başka maksatta. Ülkenler şuşu oyunlarını oynap, özlerinin işten boşagan vakitlarında köngülli etip yol etkenler. Jırlaganlar, bigenler, oyunlar ne şulay barlıkka kelgen. Oyunlar etkenimçe balalar kişilik cemiyetinin barlıkka kelgen en burungu şırında orunlaşkan. Mine bu turda Mahmut Kaşgari özünün Divana Lügat Ettirik degen bir jıyıntığında yazıp toplap uzgan. O toplanma, divan toplanma degen anlata. Kaşgari şuşu toplanmaga halk awuz ijatı, yani oyunlarını toplagan. Bunda indi ekiyetler, beyitler de bulgan, hem oyunlar da bulgan. Mine şu oyunlar arasında mügüz degen oyun da var. Mana nişi oynaganlar soň 11-nji gasyrda ok, bik ýerak tarihta. Mana indi su boýuna oturganlar da, balalar. Birew eýtip bargan indi. Mene goýsy haýwanyň mügüzi bar, şunu eýtip kışkırıp bosatyrgan bolganlar. Sıyırnyň mügüzi barmy? Sıyırnyň mügüzi barmy balalar? Yok. Var, sıyırnyň. Mügüziň barmy soň? Var. Var, kejenin barmy? Var. Tawukdyň mügüzi barmy soň? Ýok. Mene şuşy sıyır, ugiz, buzul, keje, mügüzlü sarıklar da bulgan bitinde. Şular kelip çykkaç, balalar sikirip turganlar. Indi tawuk, eteş, meşi, et kelip çyksa, o wagtda indi balalar turga tiýiş bolmagan. Egerde kim yalgyş bolsa indi, ol balany suga etip düşürgenler indi. Mene şoýa dip ýazylgan. Mene bu oyun 11-nji gasyrda barlyka kelse de, bugün balalar oynaytırgan, ıştı degen oyunga oşagan. Siz o oyunny bilesizmi? Iştı degen oyunny. Neşe gel ol? Mene hazır alıp baruşy, alıp baruşy, eýte, meselen, duňguzlar ıştılardy. Hem siz neşege tiýiş bolasiň indi? Balalar indi, şunda ıştılar dip ne bilaýtdyryp ışkan hareket ýasarga tiýjek, mene bilaýtdyryp ýalşylar indi. Geceler ıştılar degech, şol wagtda ýalgyş bir bala üşmetirgan äýberini aýtsa, ol indi oyundan çygarylatyrgan bolgan. Aňa jaza da berilirge mümkin. Kişilik jemgyýeti barlykka kelgen wagtda barlykka kelgen degen bu oyunlarny. Mene ilik halklar betinde kırgıy bulganlar indi bik burungu zamanda birge kütü ýaşaganlar, общинада ýaşaganlar indi. Hem tabigatda şolaşlar kurup, taw kuşlarında ýaşaganlar. Oşarga şerge kirek, olar indi şunun üçün ýaşarga kirek, awşylyk bilen şugullanganlar, andan soň balyk tutganlar, hem özara bilgili indi mehabbet de bolgan, başgasy da bolgan, günde etkenler, kiyingenler de näsedendir ýasap, hem mene şol wagtda olar, meselen awga çykkan wagtda oynaganlar. Onda bizon bolgan bitinde tege burungu jenlik mene siz burungu zaman tarihyndan bilirsiz äli. Şuşy bizonlaryny awlaganlar, olar indi häzir ýokka çykkan ol bizonlar. Hem mene şularga özleriniň süngüleri bilen atganlar indi. Oňuşly şyksyny üçin özleriniň awlary bizonlarga atganlar. Hem şulaytyp indi nige mene şuşy awçylyk Allahyna olar şulay özleriniň rahmetlerini bildirgenler.
Һәм төрле биюләр бигәннәр инде, сугышка киткән вакытта да үзара тату гына яшәмәгәннәр бурын халыклар, үзара матур, әйбәт, уңышлы җирләр өчен көрәшкәннәр, һәм шул вакытта да сугыш уңышлы чыксын өчен алар төрле сугыш уеннары уйнаганнар. Һәм менә шушы уеннар, балалар, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Алар билгеле, нәкъ менә бәйтләр, мөнәҗәтләр, әкиятләр кебек камилләшә барганнар. Берәү сөйләгән, икенче кеше аны башка төрлерәк итеп эшләгән. Менә уеннарны да уйнап караганнар һәм шунда инде үзгәрткәннәр. Уеннар үзгәрә торган һәм бүгенге көнгә кадәр халык авыз иҗатының бер җимеше булып безнең көннәргә килеп җиткән. Һәм менә шулай итеп уеннарны инде безнең атаклы фольклорист Нәкый Сәмбәт җыйган, Гомәр Бәшировлар җыйганнар, бик күп галимнәр татар халык уеннарын җыйганнар. Шулар арасында махсус җыентыклар итеп инде сезгә уеннар җыентыклары ясаганнар, китаплар ясаганнар, һәм шуннан сез инде нишисез, өйрәнәсез. Менә сез хәзер балалар тагын Луначарский шушы уеннарны 3 төрле төркемгә бүлгән. Беренчесе аның булган спорт уеннары. Спорт уеннары беләсезме? Нинди уеннарны беләсез спорт уеннарыннан? Бадминтон, волейбол, футбол. Ой, молодец. Көрәш, шулай бит әйме. Сабантуй уеннарында беләсездер. Менә бу уеннарда булган. Сабантуй уеннары да булган. Аларны спорт уеннарына керткәннәр. Аннан соң икенче төрле уеннар, алар драматик уеннар дип аталган. Балалар менә үзара сәхнә әсәре кебек уйнаганнар. Берәү әйткән, икенчесе шуны башкарып уйнап караган. Менә шундый уеннар да булган. Аннан соң өченчесе җырлы биюле уеннар. Менә сез хәзер җырлыйсыз бит. Кәрия дип әйме. Кәрия, станок уены, түгәрәк уен һәм башка шундый уеннар. Менә сез хәзер балалар тагын беләсез компьютер уеннарын, әйме? Шул компьютер уеннарын яратасыз инде, әйме? Телефонда уйныйсыз. Менә без бәләкәй чакта андый телефоннар да юк иде, телевизорлар да юк иде безнең бәләкәй вакытта. Без урамда уйныйдык. Эштән бушаган арада, билгеле инде Габдулла Тукай әйткәндәй, эш беткәч уйнарга ярый, шулай бит балалар. Эшне калдырып, өйләгә әниләргә булышмыйча, дәресне хәзерләмичә уйнарга чыгарга ярамаган. Менә уеннар без дә шулай тиз генә эшләрне эшлидек тә уйнарга чыгып китә идек. Билгеле инде менә монда уйнаган вакытта син камилләшәсең, кичкенә балалар сөйләшергә өйрәнәләр бәләкәйдән. Менә бәләкәй бала тууга әти-әнисе иң беренче аны уйнаткан. Менә моның кадәр генә чагында баланы уйнатканнар. Иң беренче әти-әнисе аны, әбисе, дәвәниләр инде безнең бушрак күбрәк уйнатканнар. Менә иң беренче ул аның аяклары да йөрсен, сөйләшергә дә өйрәнсен дип нәрсә әйткәннәр? Токмаклар әйткәннәр, токмазалар әйткәннәр әйме. Һәм менә каз аңар канат бирер дигәннәр, торна аңа аяк бирер дигәннәр, буланнар май җон бирерләр, бүрәнәләр май бирерләр, үз зур булып үстеп, корсагын сыпырганнар, бала инде нишәнән кирелгән, сузылган, тартылган һәм матур булып үскән. Уеннарда учлар тагын санамышлар да бар, шулай бит менә. Диләр санамышлар белән иң беренче уен алып барышны билгеләгәннәр. Сез санамышлар беләсезме? Менә әке-пәке, кыек-сәке, эремчек. Менә шундый. Тагын нинди санамышлар беләсез балалар? Ехал лунтик на тележке, раздавался маленький кому-то и держал поезд. Менә шушыны санамышлар белән уен алып барышны билгеләгәннәр, шулай бит. Аннан соң инде менә шушы уеннар вакытында кем җиңелә, шуңа җәза биргәннәр. Ул җәза төрлечә булган. Җә ул җырларга дигәннәр, җә биергә дигәннәр, җә әтәч булып кычкырырга дигәннәр, шулай бит. Аннан соң тагын менә бу уеннар вакытында инде безнең балалар дишеләр инде үзләрен җиңел хис итәләр, матур итеп сөйләшергә өйрәнәләр. Менә бәләкәй чакта кайсы бер балалар бер хәрефен әйтә алмыйлар, әйме,
Tırlardan haber kilgen tırıgız deyip ebileri alarını nişetkeninde oyunlar bilen r harfini ayttirgen, n harfini ayttirgen, l harfi ne bu harf? Ngınayı dürüst, ngını aytabilmeler. Bine hazırki balalar ne gajaptır hem totar harflerini aytabilmeler. Elde sonamışlarını Rusça ayttıgız beydi. Mine şunun şekilde olarga televidение tiskeri yığıntı yazsın. Rusça multfilmler korap, biz yüzümüzden şın saf tilimizni yoğaltабыз. Ettik enik tilin, Türkçe'de yoğaltırga yaramay. Oyunlar vaqtında da bağlar, tatarça silerge gerek. Şulay bil. Mine şulay. Ondan soň tagın mine şunday sizde oynaýdyrgansızlar ýa bağlar o oyunlaryny. Otamanlar nişiler? Otamanlar kişilerini bilgililer. Ne siz uzara söyleşesiniz de mesela iki dost, bir kız bir malay ya ki iki kız min ay bulan, min kuyaş bulan dey. Hem iki otaman, iki kişi malay, iki kişi kız liderler diye batı bizim imzalarını. Onlar kişiler söylüyorlar. Mesela neydi oyunlar? Lapta diyen oyunlar. Şöyle bir. Lapta diyen oyunlar bir yakta birevler basabilen tutunuşup. Hatırlıyorsunuz siz onu? Siz de lapta diye batıyorlar mı ana? Emine şuşlayıp tutunup basalar da ondan sonra mine bulaydı. Ne şuşlayıp tutunup basalar mı bilal kolunu ne şuşlayıp basalar da tegine al kirek, gül kirek bizge matur kız. Mesela oraya kirek, oraya jigirip kile de hem bunda bu şılbırını üzerge tiyiş bulan. Üsteyinde o üzerine alıp gidediginde üstüne yok. Ne şulaytırıp Türkünlerge bulu için otamanlar ne şuşunday formudaga sınamışlarını da uylaganlar. Siz indi mine bizim vakıpta kiş bilen de oyunlar idi. Hazır kış günü şoňgyda, şonada şolar idi. Ondan soň gekiri tol neyin alıp, torluk tomurunu alıp. Hazır sizin üzünüzün keşekeleriniz var indeymi? Biz bizim vakıpta toluna mine şolay büklengen tomurunu olaydık da buz üstünde rakatlanıp keşeke suwaydyk. Onları eniler vakit җитте, koýdygyz diýip bizni şoňgyryp koýdaralar idi. Mine oyunlar şolay. Barlıkka kelgenler, kamilleşkenler balalar, oyunlar halyk awuz ijatynyň bir jemişi diýdi. Oyunlardan tıştagyn başga halyk awuz ijat eserleri de var. Mine oyunlar türlü halykda türlüçe bolgan. Tatar halkynda indi ol özüniň milli mine şuşy bilgilerin bildirtken. Rus halkynda şulay ýok näsiz bugunky gibi oyunlar da türlü milletnike türlüçe bolgan. Bitti. Şadymyz?